Jalan sapu dong masa mangni amun jeng manage kai jeng bangnai. Abo station. Angus kai kan ni rati keto bobo oro forwarding kai roga kai di amun nungtu. Tang kai ke bo amo electionis. 24 2000 Buskang 24 tarik 2024 jeng party Ipft Telamura East Division jeng Chini Maharanipur Fishery Department ni Superintendent Haniwa jeng kaisa deputation rani thang tongo tamle himba jeng je Ipft BJP jut sarkar tongmani sorteo jeng je Joto nino manthai hisabe গণতন্ত্র হিসাবে manthai hisabe jotone manthai soktai dong hisabe jeng tini jotono no support khai jeng chini o Mungia kami BHC chairman manganang Sunil Dev Burma jotono no সঠিক ভাবে যে ফিশারি দপ্তর ni যে manthai soktai dongmani abo bili bonton khlai dong কিন্তু bili bonton khlai dongmani sorthepo tini a je ফিশারি ডিপার্টমেন্ট ni যে সুপারিনটেন্ডেন্ট bo abono dinai khaioi bo abono mani aboi bo tini ব্যক্তিগত bo eko bumung list khaioi binono khai cancel khaioi tai kubuni bini ব্যক্তিগত bumung no riwoi bo tini a jaga bo a manthai soktai no bo seplei tongo bo nijiso bo bumung ri abo hage samung tang tongo abon bagai no jeng tini Telamura East Division Ipft party jeng siddhanto nakha agami 24 2024 jeng a fishery officer jeng deputation rani bagai jeng baiddo maungkha chini Telamura East Division no jeng unumana 200 jona moto jeng talangnai deputation no agenda mane chini o jagao tongnai je fishery ni je manthai soktai je o doptor ni manthai soktai no tui chini somosto borokno je kaisano pano koreboi distribute khainani bagai jeng abon tuino o fishery doptor ni sibino jeng khlainai obon bagai no buskang 24 tarikgo jeng deputation khainai abon bagai oro media ni bising tui saklayo joto takhuk bukhuk song o saklaimani je deputation joto chini Telamura East Division ni phaimanjak phainani bagai ang khabai khubai no kobok jau